bersama kami Running Fishing Club. Hari ini kita akan memancing di daerah Cibalung, Desa Cijeruk, Kabupaten Bogor. Seperti biasa, target kita ikan wader atau ikan benter. Semoga hari ini kita dapat banyak. Running Fishing Club, mantap! Tunjukkan di sini. Break. Mantap. Itu ikan wader, bro. Mantap, bro. Balik. Baik. Hai. Mantap, bro. Dan target. Baik. Mantap, bro. Dapat ikan joler. Baik. Ikan target, bro. Ikan wader. Running fishing. Mantap. Babon, running fishing, mantap. Babon, bro. Baik. Running fishing, mantap. Black nose. Di mana? Halo, halo. Strike. Mantap, paman lagi, bro. Running fishing, mantap. Cibalung, Cibalung. Cibalung. Dapat lagi. Asap lain. Asap bisa menjangkung. Trek lagi, bro. Mantap, bro.
Oke bro, strike bro. Dapat bro, strike. Dapat lele bro. Mantap. Wih. Mantap. Strike lagi bro. Mantap. Mantap. Strike. Mantap, bukan target kembali. Saling fishing. Mantap. Oke bro, strike lagi bro. Mantap bro. Rading besing. Mantap. Oke bro, kita sudah mancing setengah perjalanan bro. Hasilnya memuaskan bro. Babon-babon bro, dapat banyak bro. Pokoknya mantap bro hari ini. Seperti biasa bro, tengah perjalanan ini kita ngopi dulu bro. Karena mancing tanpa ngopi nggak seru bro. Mantap ngopi time. Running fishing. Running fishing. Mantap. Budaya running fishing. Mantap. Strike selanjutnya. Running fishing. Mantap. Oke bro, sepertinya kita harus pindah spot bro. Di sini udah mulai agak sepi nih strike-nya. Sekalian kita cari spot buat makan bro. Running fishing mantap. Oke mas bro, kita mulai nyiapin buat makan siang yang lagi pada mancing nih. Hari ini menunya masih kayak kemarin, ikan teri, jengkol, bumbu dapur komplit, sama satu lagi tempe biar berenergi. Meskipun kita di alam liar, tapi alat mancingnya kita komplit. Yang penting makan enak. Running fishing mantap.
siang dulu guys. Running fishing mantap. Mau makan lapar bro. Makan siang dulu. Running fishing. Sudah mantap bro. Kita makan siang dulu. Running fishing mantap. Makan enak. Running fishing mantap. Siang mari. Balap komplit hari ini. Running fishing mantap. Cabenya ada buku mah. Cuma cabenya ada cuma. Mantap bro. Babon bro, babon. Running fishing mantap. Strike. Dapat kita target kembali. Running fishing mantap. Strike. Spot baru. Strike terus bro. Running fishing mantap. Strike. Mantap bro. Dapat arelot bro, arelot. Lihat kayak ikan apa ini ya? Mantap bro. Mantap. Arelot bro. Running fishing mantap. Ikan lele mantap. Lumayan ikan lele, tadi dapat arelot, sekarang dapat ikan lele. Running fishing mantap. Habis makan langsung strike bro. Mantap. Running fishing. Strike. Dapat ikan target kembali. Mantap. Oke bro, sampai di sini petualangan kita hari ini. Target ikan wader kita cukup banyak bro, dan babon-babon semua. Dan kita juga mendapatkan 2 ekor ikan lele dan 2 ekor ikan arelot. Oke bro, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Running fishing mantap. Running